Mwireho neza nshuti bakunzi bakomeza gukurikira channel yacu East African Movie. Uyu munsi reka tuganire ku bayobozi ba hano muri East Africa. Ese ni ukubera iki iyo utavuga rumwe n'ubuyobozi buri ku butegetsi ufungwa? Ese abari ku butegetsi baba bashaka kwiharira ubuyobozi? Wowe dukurikiye ubona biterwa n'iki? Muri uyu mwaka abatavuga rumwe n'ubutegetsi ba hano muri East Africa barafashwe bose barafunzwe. Uhereye hano iwacu, utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho Ingabire Victoire, ubu tuvugana ari muri gereza. Muri Uganda, Kizza Besigye nawe arafunzwe. Muri Tanzania, Ruhu Hassan nawe arafunzwe. Ese byaba biterwa n'iki? Kwaba ari ugushaka kwiharira ubuyobozi bonyine? Mutubwire, mwe mubona bipfira hehe kugira ngo babe bafungwa? Ese haba hari amakosa bafite? Ariko wareba muri Kenya ugasanga rwose utavuga rumwe n'ubutegetsi ubu rwose yicaranye na perezida, bari kuyobora rwose nta kibazo bafite, bicaye muri ofisi bari kumwe. Ese muri Kenya hari demokarasi iruta iyo muri ibi bihugu bindi? Reka tuganire. Mu minsi ishize nibwo twabonye Ingabire Victoire afatwa, arashinjwa ibyaha byinshi birimo ibyo kuba akwirakwiza ibihuha, kuba akorana n'imitwe y'iterabwoba n'ibindi. Ese koko uyu mutegarugori ibyo bamushinja yarabikoze? Reka dukurikire turebe ko bizamuhama. Tunyarukiye muri Uganda, Kizza Besigye hari mu kwezi kwa 11 nibwo yaje gufatwa, afatirwa muri Kenya Nairobi. Yurijwe indege igitaraganya yikanga ari muri Uganda iwabo. Kugeza na n'ubu aracyafunzwe, ntawuzi aho byerekera. Ese bizagenda gute? Azawuvamo? Azakomeza? Bizagenda gute? Arashinjwa kuba ateza akaduruvayo, gutuma abaturage bigomora ku buyobozi, kuba abwira amahanga ibihuha adafitiye uburenganzira. Muri Tanzania
we bamufashe hashize amezi 6 afunzwe. Nawe baramurega nk'ibyo byose, guteza umutekano muke, gushaka guhirika ubutegetsi buriho. Ese muri ibi bihugu byacu kuba utavuga rumwe n'ubutegetsi bivuze ko ugomba gufungwa? Ese mubona ari iki cyahinduka kugira ngo habeho demokarasi irambye? Nyamara muri Kenya utavuga rumwe n'ubutegetsi we yibereye ku ntebe rwose nta kibazo afite, yicaranye na perezida, yibereye hamwe na perezida rwose, yifitiye akazi kiwe bamuhaye, nta kibazo gihari. Ese mu by'ukuri ni igiki Kenya yabirusha bino bihugu mu kuba yabasha kuganira n'utavuga rumwe n'ubutegetsi? Tubwire muri komenti uko ubyumva, yewe nimba ari nabwo bwa mbere tubashije guhura, ntugende udakanze subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana. Ese ubona biterwa n'iki kugira ngo abayobozi babe bakomeza gufungwa buri munsi? Reka uyu munsi dusoreze aha ngaha. Njye mwari kumwe n'Ibirasa Official. Ciao ciao.